Oli ku YY Media ndi yazidi olisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi kwogera nga nsinziza ku kitebe kya kibiina kya NUP ekya Eastern Regional Offices edi mu kibuga eky'Eganga de bali bakayigulawo president w'ekibiina Robert Ssentamu Kyagulanyi Mwidi bulungi wiiki eyo yadigulawo era oluvannyuma olw'ekibiina kya NUP okufulumya lisiti ey'aba successful candidates oba abo bebaweire flag y'okwesimbawo mu kalulu akali kwidda wano ku kitebe ekya NUP okuvoona ku olw'edde wali bize abantu okuva mu bitundu eby'endawulo bambi baidde wano okubona nga empapula daibwe baditaako amastamp baba approvinga abantu already bafunira emikono abakandisa ab'endawulo bafunira emikono era nga ekiri wano ku kitebe ekya NUP okubona nga abantu babatera ku stamp de bali kujja okutwala mu electoral commission oba oliawo babawandiise tudi bulungi nti okutandika n'ewiiki eri kwidda bali kujja kuwandiisa abantu ab'endawulo abali kwenda ebifo naddala mu local governments. So nga YY Media bambi twidde wano twogereko n'abakulu abali mu nsonga dino batukobereko era tukujja kwogerako ku niba candidates ababiseemu batukobere bali kujja okolera ku abantu, how are they feeling, bali kuwira batya. So n'ensonga ningi nga nkoko byendi yazidi olisigira abakali ku subscribe ya police go ahead and subscribe. Ndi ku kitebe kya kibiina kya NUP ekya Eastern Office mu kibuga eky'Eganga wano ku round about yena kavule oba ku Kaliro Road abaidiwo bambi gwe tuli wano. Omulungi ali kutubona tuli ku office da NUP kina ekitebe ekya Eastern era nga wenkobaire nti oluvannyuma olw'okufulumya list ya candidates ababere successful abafunye card bawine gano ku kitebe okuboneka nga babayamba okubateraku amastamp nga bateekateeka okujja okubawandiisa. Omwami ono naali muntereka dino Commissioner Abedna Samudiobole era alikola emirimu gy'obutaweera. So twenza tukobereko ku brief oba oliawo kyekiri kujja mu maiso n'ababali eyo abafunye ticket ya NUP bali kujja kola batya okubona nga baba approved. Mwami Abedna Samudiobole we balikola mirimu. Amina muganda wange. Tulikola mirimu gya National Unity Platform ekibiina ekiri kwira mu bukulembeze bwa Uganda era nga tukwetekerateekera okujja entebe mu ntebe olina okwetekerateekera okuba nga olina obukulembeze bonabona okuva wansi paka wangulu. So kino kyetulikola banaona bemuli bona wano baidye nga bamaze ofuna kaali na National Unity Platform tiga nga wonka onali wano maiso gange wa bugweri abenjeru bona bali awo. So ndikola Eastern Uganda yona okuva enjeru paka Karamojja ido tusobe kwa n'abakaramojja n'abateeso bona nizali bawa omukono ogweta omuntu gweta commissioner musoka tidi bamweta aye omuntu akakasa nti byemogere bituufu. Okay. Omuntu oyo idala lya mu bwaloya. So bino bali kuleta wano ne bamaze okufuna emikono egiri kujja okubatwala ku electoral commission owabyabamukama. So eno oliko batera ku stamp kwa kakasanta na ababa NUP bene party beyaweire flag. Yes, nze tikakasanti nabo abe NUP party beyaweire flag kyonka kwange ekyo akakase ekyo ni secretary general owa district eyo. Nze nkakasa nti ono byayogere mu mpapuledo bina bituufu wa myaka ana nalinga kundaga muntu ye yasoma na kasanti yasoma ali nti omuntu ono nti atukiriza requirements oba ebyetagisa okwesimba ku kifu mu mateeka ku kifu okwesimba ku kifu ekyo
kale olwisi flag ayinza okuba ngaewerebwa omuntu mu butanwa ng'omuntu azira biki biwandiiko kale empegaano ninze wanakakasa nti omuntu oyo atuukaana era alina requirements edda okwesimbawo kwekyo ekifo kyali kusaba. Okay, so fo embeera eri etya nakubona watandika oba lwasande mzee batuukaana leero tuleesa abantu bale beene nga buli gwolingaku n'oyo abantu bonna batuukaana era nebaza ekibiina kyange kikoze omulimu gw'amaani ino okusunsula abantu bebawaire kaadi era oli kubona buli gwewawaire kaadi naasaana wewaawo eri abali kwemulugumyamu eyo mumbalimbali aye nga bino byabufuzi ye muzee so bano batuukaana munange tubidde nga tibakuba ekifo basobola okusaba abantu nga bana era nga bali kwenda ku muntu atya mulala yenka. Okay. So oba oliawo bo bakati bo abantu abali eyo nga bafulime ku lisiti nga bali kuba NUP aye nga tebedi kyakukola kyakwizaako eri abaana baife abato nga tebedi kyakukola nga mwena idi ati ojasa kuba ku lisiti ajja kuva buvuyo nga ajja wabya mukama ku electoral commission mpegaano tulikumaliza wano omukolo guno tulina meeting y'abaana ife bona abesimbyewo oba bisa mu nsonga kyekiyiraku nga tumaze ocommissioninga mu meeting etulina wano kunkyo twasomesa bona abesimbyewo bwomala omukono guno kubanga ogwange nogusembayo memale wajja wabya mukama dozi so tubasomesa ekyetaagisa abakaali ido kunkyera tukusoka ku kyene ekyo because omuntu aidanga boli bonono nti yesimbyewo namulinga kunalika ku mpapula kuno memali nadisigninga so in the morning tujja kuba inonola biki ebiteekebwa okolebwa oba okuba nabyo memale wajja muki wajja for nomination. Okay, kisemba ilikwenda kuleka okola emirimu gyo bana bali kwidana for commissioning kiki bateekwa okwida nakyo wano balina okwidana empapula dona nga nfiiringa eddamu nga badidwizaamu ate nga ne secretary general oba registrar ow'ekibiina kya NUP amaze okuwa omukono mu district omuntu yaviira yoviiremu memale era tisa kukwa mukono ng'empapula edo dikolaki diziraku mukono gwa registrar owa NUP. So ni requirement esookerwako bino ebindi osobola okufiiringiramu wano aye ng'ebikulu ino n'okuba nti tusayiningira ku muntu nga amaze ofuna stamp ya National Unity Platform. Ayi tiimu neyo gyekakasa mwayungwire aya gana amagye mwana iwe abali embako bannamu tugemereku tubayizaamu amaani tutulina abantu baife beene b'amaani buli gwe tusimbyewo muziramu yabayaba. Okay. Kale bambi tweyanziza oyo ni munamateeka Councillor Abed Nasser Mudyobola era nga ni commissioner hali wana alikola emirimu gya NUP nga naali kwekakasa empapula dino ni information ebaleese nti neyo ntuufu amala oba oliawo ekibiina kibasindike bajje okwewandiisa nomination is mudidi kutandika wichi eyo ndiye zidi yosigira ngo mbakobere tukali wano tukawaya kukuna abantu abendawulo babena binje batukobera kuku nga wemba kobaire nti tujja kwogera ku kuna abantu abendawulo naddala bali wano ku kitebe omwami ono bamweta Kongola Nasa ne yawangwire kaadi ey'obwameeya bw'Iganga municipality eya NUP era abantu ab'Iganga oba oliawo balina bingi bali kumusuubiramu olunaku lwa leero yena yegaise ku bakandidates baine abangi abawina no ku kitebe ekya Eastern wano kibuga eky'Iganga obulanga musanufu meya nkuyozaayoza kankugemerewo nenda okwebaza banaiganga mwena kumpa omukisa era n'okwira einuma wange nimumpagira kufuna kaadi y'ekibiina kyaife ekya NUP timwebale ino mwebale irala amaina banita Kongola Nasa omuzaale w'Iganga municipality Kale Road Nkono 3 mva ku kyalo kyebeta Kikongola omuva erina lya dada wange Kongola. Okay, totuvuga speed tujje mpolampola meya embeera ebeera etya kasooka mujje mu kuveetingibwa
akaliro kabaire katya embeera ebeire nga te y'amaanyi ino nga buli omu alina okwefaaku tiddakoba nti nizebeire w'amaanyi ino bona banange b'amaanyi aye mbasinze kuwaka nti kintu kitono ino era nenda okubakoba nti buli abeire mu kalulu kano ng'ali kunoonya obwa meeya yena asaanirwa aye kiri ku kitono kyonna kye mbasinzeeku era mbakoba nti mutaba mu maanyi suubi ekaaliyo era nibasaba mwena nti bw'obanga ali eryo gy'ali ng'alina okwemulugunya gyendi ankubira isimu nanjako bakubira banange bona betusaba ekaadi twire tutyame ku meza etya ndala kubanga ekigendera kyeffe kiri kirala buno obuwanguzi bona banambyeko okufuna buno obuwanguzi benvuganye naye bakukaadi tuwe kudimu oba oliawo ku nsonga eddakuviirayo okwesimbawo ng'okuba nti oba oliawo wali weetyambire nga tobirowoozaako aye olweya kizibu ni kino ebyali mwiganga wakuba oti kanje ng'oba oliawo abakulembeze ababaireku baali nga tebali kubikola bulungi iganga ono aidye ng'afugibwa abantu ab'ekitundu ekindi ab'ensi eyindi aye nga tibategerekeka olwaki nga baza bulumi bw'iganga lwaki kuba babaiti bazaale beiganga bananze gweniko gomuli kumbona sawa dino banzaale iganga nkulire iganga nsomeire iganga bajja kunzika iganga so kiba kibino timbonekera bubino okera kuncho nakoba nti nekyentunze nga kitunze kya mwiganga kida kujja kulikodi n'omwana owanga dakisasulira so kiwena ti amana abonanga ekintu ekyo kiri tuswaze ne kira kiri tumena ino ekyantwala n'okida n'okusaba bwaki obwa meya abo abakulembeze abali okutunda ebintu by'ekibuga kutunda ebintu by'ekibuga n'obutawa respect bantu ba wansi so ng'otwere ku obaoliawo kino nti ewo bana bakukolera omukisa kujja kwenigira mu kutunda bintu biki oba oliawo ebintu ebikulumiza byokuba oti wenabanga nfunye obuyinza obukulembeze mwiganga njakola nti ekisinga kunumiriza ebyemizaano by'eiganga ekyo nakirimu ku kisooka byeyikirira ebyendegeresa byeyikirira ebyobulamu byeyikirira iganga ngayo obojagaana tuyinza togera nti municipality kubanga enguudo nadondona muzira kusobola kutukola ati oli kubita ng'iganga municipality iganga municipality yafuuka ekintu ekyeninalwa olw'abakulembeze betubaire nabo tiddakoba nti mukulembeze abaire kuwabaire meeya waife nti abaire mubi yena muntu yena asobya byakozeeku akoze ebimulemye okola ndakubituukiriza olw'obulungi olw'ekibiina kyaife NUP. Okay. So tubaine baye mwesimbye bangi nalela ku kaadi ya NUP ndidi kaadi eno yabere ya muntu mulala tebasobola kuwa bona aye eriyo abandi abatayi bamativu nga bakoba nti sibyatambwire bulungi baye basuubira nti bali kujja okuwa oba oliawo message kiyowa baino aba NUP abatafunye kaadi eno okabeetaaga mu struggle eno baganda bange ndi kuno kumpewo muli kumbona mwena okuva ku Kafuko Mohamed kusumaka kweno kandazula mbasaba twire walala nga wetwaikania nti gwena bana wakadi wetujja okwire walala mwena muli kyamaani no ku side yange bwe bati muize jendi zena naba buwanguzi budaba butono ayo tubana tuli kiralo buwanguzi budakuba bwamaani akalulu akalawe kavaako naba nfuirwa kyamaani bana ndi basaba obuwagizi bwimwe mwide tube walala tutatamu mbeera mbi tutwendagane twenda tukulira walala kuba Allah wabanga asaze ntojja kuba tokola ki toba kino kyavire wa Allah kino kikiriza kale ni momina sano kongola oliko bakwegaiteku banegaiteku mu bulungi kubanga waliyo kyaliwo before idukire kyali ekawempe muganda waife yesimbawo omugenzi yali yafa yali MP Sejirinya yali ku omuntu owundi owa NUP yali kidandala lwamusingaira independent bamukuba ayi kidandala yali n'emikisa mingi nti singa yali nga Sejirinya bwe yafa tumusabire nti twamusabira kufa singa yali afiire omuntu gwe bali bajja okwizaako okuwa ekaadi eyo ni kidandala ayi olw'okuba tiyalina bugumiikiriza buli kimu kyetagisa mu bugumiikiriza kale twenza kankuleke bambi oyo najja okuba meeya waife insha Allah abanaigange banabanga basazeewo ali kujja kuvuganya n'abantu bangi abali kujja okwidda mulimu aba NRM eri aba independent abalangirire so ife tukwaba kuba nti wegumye kaluko oli kujja mu kaamaani abasada bona bamazeeyo so ife just tuli kulindira bulindire era tukwendeza wabuwanguzi. Omwami ono ni Isabel Shabil
era nga niyafunye kaadi y'ekibiina kya NUP okuvuganya ku bw'isente bwebweru seeyo okutaano mu disi yaiganga era nga tumwagerano ku kitebe kya NUP aiganga nkuyezayeza muganda wange. Amina sebo. Byagire bitya? Ekisa kya Katonda always tulina okwetegereza ebyawandiikibwa n'okuyisa ebyo ebigambo abakulu batusomesa. Nze Isabire Shabiru Kalulu byentambulireko n'okuba nti mbeire musaada mukozi era nkali mukozi okuyisa ekitiibwa mu pate n'ebigambo President Kyagulanyi byaidye nga atukoba mbeire mbijira kwino na bakulembeze bange bonabona nga mbawe ebitiibwa nebyantuusiza ku buwanguzi era nga bwembeire nsabanga Katonda byona mbenzera kyembuusa amaiso era nga namukakafu nti Katonda talemererwa. Okay. Amawulire ag'okuba nga wafunye kaadi ya NUP gakwagainewa? Okusookerera amawulire gano nabeere njire kulambula ku abakaire b'entiro okuyamba ku Mwiganga district wabula nabaire kabiri eyo nga mbatwalireko obuyambi nawulirira akasimu bankuba ati munange erina lyo tuliriwulira balisomye nakuba nti ekisa kya Katonda kigulumizibwe buli saawa. Yesebo. Abantu balikoba ati Shabiru anasobola Iganga district nga nene. Lwaki abantu balina endowooza eyo eriiwe? Ti bantu yabaire muntu eyakoze interview. Ife nga abasaada abasomaku okusoma kutandikira waka abazaire bebaidye nga batukobera nife bene betwidye nga twongera ku kusoma mbeere musaada participate nze mu politics owa Iganga district ibanga eriwerako era nga ndidiganga ki kyeyenda ki kyerakinga Iganga district yandiba nene aye Iganga district ntono singa oba obaire owuliriza abantu abakulu abali ku ground kyebakukoba buli bwokole kiri ku ground kyebakukobya Iganga egonda buli bwoleta mampati oti ninze zenka ninze njo osobola Iganga ekugenda ku ino wabula right now akalulu akawa nakalimu nali ku kadi FDC twali abantu 12 n'aba wakusatu owokubiri yavwamu kati nabanga ninze ndiwo ni story ya Iganga district ti kyangu ino kukuwa kisanda kya kubiri nga tobaire musaada mukozi wa amani ino ku kifo kibwa chairman wa 5 buno so kiri kulaga mu lwatu nti munange ngeri yaidye nga agoma mu mumbeera edobulamu then nenkole y'emirimo aidye ngebaawo y'ekibogwe ekitunda mirimo ekiri mu Iganga ekiba mataka kiri mu Iganga ebintu bingi nebidye nti abasinga bungi babaire bazira plan ya Iganga district ayi nga bajida mu nga bakulembeze buli boida mu Iganga district ngolese mutwe gugwo ngaiwe nga tolese mitwe mingi negikwe egituwe gikwere birowoozo ejabataka tosobola ku planning la Iganga mu bimu ebiri kugonza obulamu bwange ni okuba nti nja kusobola okukulembera Iganga district mubaire mu kwikiriza nti nze nizeze nkandowooza chairman already entaire wakakika akabakaire akawe akamagezi era akakiko kano nga ndi kujja ka implementinga singa Katonda ampa obukulembeze abantu b'Iganga bwendi basaba ndi kutawo Council of Elders mu Iganga district think tank ya Iganga district tubenga tuizaawo era nga batukoberanga ebyo abantu abakulu abaliwo nga ba Martin Musumba ba Rashid Kimera babage yansolo engeri gye bakolanga emirimu gye ndi kwenda okubanga ntambulirako then okuizaawo omukululo ogwa Mama Kadaga kubaidukira mbere mobilizer era ndi mobilizer wa Mama Kadaga mu Iganga district no inentalo ningi no kulwa mama meeting died nga atwetanga muninze nga ndibamu mwezeke bintu bingino okuba n'omwoyo gweka ogwongulina ensonga eyindi nti Iganga district eno nangu ino singa oba owaire ebiduubo ebyabantu bibakuwa wena wabyongerayo kunze kumulama gwange kujima giri kundeta mu Iganga district ogusoka yala kwida kubandira Iganga district nga tubanda central government kyetulimento okufuna ensonga y'okubiri n'okwida okubanga tutolawo kitunda mirimo kino bino ebiriwo bingi ino
n'emikutu egy'empulizaganya mu biboine abantu bali kutundira emirimu mu mamotoka emirimu giriwo mitono balanga mingi then ebifo bino ebindi balimbanga abantu ati nizo wewa imwenja bawa emirimu gyatandika kutundibwa butundibwe bolingiriranga akakiiko ka Service Commission akaiganga district tulime ntokasabira ino okuvaamu enguzi aye ate tikaida kuvaamu nguzi olw'ensonga nibeena abakaidako batamu esente eningi n'okatuukako nze ndikwenda kubanga emirimu gino giba gyakyere era giba ku merit mu luzungu nti obusobozesa bw'omuntu noba omwida okumutuusanga ku ofiisi yonayona naba eriwo kale bambi oni mukulu Shabir Sabirye yafunye kaadi y'ekibiina kya NUP okuvuganya ku ntebe y'LC5 ey'Iganga nga atukoberako ku andi ditudda kufuna akaira akandi atwogereko ko naye eri akataleke kakalala ndikunga abantu babusoga yonayona okusigala nga tuli bumu tunonye obukulembeze buno nga tutasosola bantu akagambako aye tuyisanie nga abasoga tube n'omukulembeze buli mu kitundu kyona ajja okuba nga wansa mu bantu muteerabira kantu ako kale tijja kuswika wano ndi yazidi olisigira